Whaftai sa vea, ia, o lau fionga fo I le ia taua. Ia, o ale tō whaoli I ma le lato lua ia fuki ma o pau. Ia, ka inga fo I ia malu whalmanono. Na ua kele uku maulurunga I. E mangaia ka amaka ku I whaalupe aku oe langa lefa ko ai le vangenga whaafoku ia. Ia ua fo ia inga le kai. Pawhailo ia tu le pa ia maulunga si tātu o tunu. Ia I ringe I vai ngore aso I lau whaasausaunga. Ia ai tainane foi. Ia au leua maua si malolo si nge foi weekend. Ia tainane foi le au whainga ruanga pa ia le atua. I so se fatu whai taulanga. Ia ai tainane. Ia na ia tātu tamā matina mātua o tāpua ia o tātu whaiwao. Ea le tātu tautua malolo so I fua malolo whalau munuia. Ia I foi vai ngore waudi. Tā te tau whai langona le nā anganga. O le whaafitai le atua o awanoa le lei tātou te whasota I ai. Ia, ma mafuta I lunga o peau, mangalu o penga te whailangi. A o tāpua I ma whaafonga fo I lo tātou te no. Ma le malanga, o lea ua o wawai atu. O lea sa e malanga I intia. E le tau siringia le malosi leo te wawai atu ne. E waile I le vanea na umatu lau tala. E alu pea ma fo I mai ia te au langona ia. I lau wawai atu. Ia mau ngoli mawina fo I taimi te lua whelafrafua ia I ma le sunga atu le epa. I sia uofa pele pele. A lea lava e te manu malo I taimi uma o lua finau. Le foi la o ta o sa e malanga intia. Si sa uno ia. O lea le ta ua o lea fontanga ma lea malanga. Na e tu waa I mo le malo tele o intia. Se mea le lei mo Samoa o lo o fotu mai I le lumanai. E sa uno ia lau fionga. Mr. Alo, whaftai, ia, e tulou lava sa vea ma le whaafonga le atinu. Ona o lea sa whato ai mai e le tamaitei pula le o le tātou le tio. Ia o le whea ngai o le tau whaonga aku ia mo meo me whainga ruanga fo ia ko inga reo lauri. Ko ia whai ia I kua. Ia, ai whaftai mo le whaafsiri o le malanga le nei o I se tasi fo I o wharapotonga lalulangi. I le tūlanga fo I o le tanga I mo meo ngā ruanga te tele. Whainga malo, ia ma le pui ngā fo I le tūlanga I le tau, ma swinga le tau. Ia, e le ia I se tūlanga fo o le asosi lea le I lewa na mata sa vea. Mai na o mai ei la le malaulia. Ia ma le fionga fo e tamaitei pule o le ATA. Ia o le nala sa mamla oke malanga lava oke lo ilo tonu po o le ale asosi fo le nei. Ai na mai le malaulia whapitoa la e te au te anga I atu ma ia manga ia le sa au mai le manoa fo I tatu o tunu ue tatala loa I ai se sio o vaenga taiala a le fo I whalaputonga. Ia nana sa whaia o masui o tatu malo I le malo leo intia. O le whalaputonga o se whalaputonga mānaia. E le ngatala e fo I whalaputonga ia ma tulanga o tina e te lea a malo lalulangi. Le whatupe nisi o whatupe televoi o le ADB ma le World Bank ia ma le mau isi lava ia whalaputonga. Ia o le whaupo ualu le tūlanga foi le o le piste follow up foi lea. I le toi whare le ia tiri atu. Ia ma le sila toa foi lea ini vai ngā tupe toe e whaatili ei o na pui. Ia iai pui ngoa tina I tele nei. Ia mai e tau kere iai e tātou tele o mempa I tonu o whaapatonga nei o mea whaingai mo le whaapatai fo I le whaapatonga. Ona ua mai se walaudia. Ia o le nala leo te tilo atu. Ia e makau kia fo isa vea ia whamanuianga fo I mo Samoa. Masalo po le 5 se fulu mon tupu pilionga tala
Amerika. O lea i le budget ngā fo I whala putonga mawhai, mawhai. O na maua I se whaamanu ia ngau Samoa, pe a whapea tātou ke awa I a vea, ma le sitala I le tātou I le mele. I rea na ua mātou nuu mai. Ia o le ua tā pena atu, ia le mapepa fo I ma le awhionga te mai taipula la TA, I le kāpeneta. Ia ua iai fo I le ua whamauninga. Waka kaurong kako kongu wai le ngi fees fo ia pongi registration fees tutongia. Ia pe o le talatu lea. Malo whaftai tā ua tele le nā wale o te wawai atua o le sua ingo le tau ia o se mata upu whavao malo te tau na ave I le whaamumua. Ai mai se ala tunu te tele nei o lo iai whalewhai ngā ruenga o lo sunu ai le sua ma whapena fo I o na sunu ai le koale ma asu lava I le ao ato ma le po fitu aso luas fulfai tula e whai ia tunu ia aia a fia ai lo tātou sio manga o le ea lo mana vaina I te tonu o Samoa. Ia ma whaaleanga I nai le soifua maloloina e mese o mea toto o le soifua o tangata whapea fo I meola. E ei ni ai a inga fo le lua whaata oto mai po ni criteria po ni tātou ngā ruenga mwhana whai e whasosoni e toi le wha ITT o le kasa ona lea ma whapea nao na maua mai ni whaamrianga mai lea whalaputonga wa ulu whale atu iai. Ia o me masani lava fo I lea I le tūlanga e pa ia le nā tūla. O so se atu no o I longa ia si o manga ina ia te tau o ngā una ia le to ino la au ma le whaasao ina fo I o la au tātou te mana vai nai le oksene mai la au tūlanga whapena. E ai mai se fo I le tu I titia I le tiro la ia inisi o masini. Mawhai o na whaonga I nai ia le malo si whae le malo si le la. Ia, o le whaua amata o na ngai mai tutonu I tātou malo ia tūlanga fo I o tātou tā vale le tise. Ia. E le toi whaonga I nai ia ni tiso mani pensini ma tūlanga whapena na paule na I se tūlanga o iai o le tau. Ai o tūlanga uma ia tātou atina le taimi nei sa vea ia ke leo vaenga mata ia la silsila ien malo. E le ngata o nisi fo o masini tūlanga leo wai le technology fōfoi. Ia le fo ua whau mai le tele o masini mawhai o na whao ngaina o tātou tunu e au no ai. Ia, ma se whalenga ina o le tātou sio manga. Ia ai modi sa unuanga o le alava mo I lava o le kau kei ko kongo sia ka ko kama ia kungu ngei. Ia ai man tua foi o le la tou ia o le efis kama I mea. E va mea le kawai o tātou I disi foi o me whalenga inai ia le tātou o sone matulanga whapena. Ai o le lava matai tu uma ia tūlanga o tina e whai tono tātou tunu. Ia mautinoa e pui al sio soma. Malo, whaftai tā ua tele. Wale whaafonga le tunu ma le ala fo le nai vasili e tua ia mai ioa le lei. I le whaafonga Samoa e ai le tā ua o le whaimalangatu ma tilo I mea nei o lo wala uli ai o tau tiktai o le tātou tunu. Ale ata se e mai se stasio mta upu te lo fo I sa e sa no I ai. Ai mo le mamalu o le atunu o e muri ta I pea I le porkalambe le nei sa vea mo le tāno ava e mo ai le atoanga. O lea lava o lo vevesi nis tangata I le aini mawhau ma malama le lei I whainga whaavai o le malo. Ai maise o tau o whonga whaavao malo I ngā luenga te tele pe o na iai le mea lea ua laumunu I ai nei. Le konkala te tele le se lau miliona tala o tu inatu I le company e saina. A lea nea saunoa o whionga ono moa le iu o le saunoanga. Tau te atua umana ave tu le pamale chapipi le konkala te I le company le se saunoa e wha manino le mata upu lea I lau whionga. Ia, whaftai. E whaingo whia lava le ale mta upu lea I malama le mta upu.
Nandi. Ia mai se fo'i o lo ngā rurua I tono tātou malo. Taiala ma tutuunga fo'i o ngā ruenga ia e whaatupe mai ati nai te tele e whaatupe mai le ADB. Ia whapena fo le World Bank. Pei o lea tala noa whalau ai tele fo'i lea o ngai tutusa lava ia le fioswani au mai le World Bank. Ma le ADB. O le au mai ela to soswani tau tupe whaia tātou watina e whapenga foi la o ngau kau fōlinga kukusa. Ia lata iala foi le whaiele ia tau whonga o ngā ruenga nei. O tau whonga nei sa vea ma le whafonga tātou tunu o tau whonga e whaala wai tele tono laulang. E tu salava la pe whape au mai o le atina e Samoa. O tuso taiala e tusa malama le whengo taiala ia Samoa a tunu o mal Pasifika. Ia whape ngā fo ia tunu o laulangi o loo whai e swani le ADB ma World Bank. E whala wai tele lava international le whengo le lato tau whonga. Au oroi na I ngā maua le tūlanga lea. Ona tu ina lole iso se whainga malo so se tunu o la toula e whaatinoa. Ia le proceso o ngā luenga ia le fsoswani mei ia tato whaltupe rea, tato paanga ia. Ia, ona whapena lola ia ona whaasolo matoe ave fo ila ia o se whai unga. A whapela wa ole lua ia company New Zealand ngā tawofo me ngā luenga nei. A whaia maua e company New Zealand. E koe whaafoi lawa le tato malo a ngā I le ADB, whatatanola I le Cross Island Road le a ngā I atui tana manono a ngā I si umu. Ia, a umalola o na whaatino le vaenga na, ia ona toi whaafoi lola I o taiala ia ma le process lea sa whaatino tato malo I le ADB. Ina ia au mai ai loa le tūlanga fo I le whapea ia nana o tala whiangai le company le na. E le vai le ADB ma le World Bank I la polo kikingei. Pe o se company a Sainga, po se company a New Zealand, po se company a Lucia. Ma dila. E vai lava I paanga ia le mai I tupe. I se company e mawhai o ngā lako whakingoa le ngā ruenga. Fua la. Ua whamaria inga I taiala ia ua umanga ku in mai. Ia le la sa whatino. Ai I le matou taunu umai. Ia ua uma on award mai ia ngā ruenga ngā mai o le ADB. Peita I o le taimi le nā sa whengai e tātou mar COVID. Ia sa whaifo I sa iei fo le approval le whainga malo te wai. Ina ua taunu umai la, o le approval na o le approval wai lua ia vaenga sa vai I le ngā ruenga lea mai kaunga mangongo. A ngai si umu. O le vaenga mua a mata tutana manono a ngai kiavi. Ia o vaenga longa lua kiavi ngai si umu. Lea la sa whaiere kulanga le ngā. Ia sa mako mai loa mako ko kilo se si awala pe ia se awala e ongo maua ia se kongkala ki Samoa ia ngenga ruenga. Ia masa fautua ina fo ia le fionga ka mai kai pula le RTA ina ia. Whaia se si talo sanga anga I le ADB. Pele mawhai ongo koe vai po I le ia le vaenga la le longa lua le anga ia kukiavi isi umu. Inga ia kau whaamama mai lalo ia tūlanga o taiala ia au mai e tato paanga ia po le ADB. Ia o le taiala na e au o na 2 milionga Amerika. Se ngā ruenga sa whaakingo inga e kako kongkalaki. Po sos kongkalaki. O le criteria la na o lea sa le manuia I si tau mwhainga a tato konikarati. Mari. Ia ai pe o le tūlanga la le nā na mafuai. Ia ona avelola I o ngā ruenga I kongkalaki sainga lea. Ia ma le kukuunga ngai ai o la lava e abaku iai le kualalo ma le
ale malo i le kong kalaki senga le inga ia kong kalaki Samoa e subcontractor. kau kuri e kuri ai ia se lako experience ia makau kuri ai ngai whapunga kupe mo lato e mangkua voisa vea e kusape wha masing e umam ia kupe o masingi ngai whaavelaver ka kopungu e rei fo ila se tio ia na ia tato kon kalaki malo whaftai awa ilo umam lamba iai i tuainga kon kalate mga luanga tele wha malo wha pendei. E manatu fo i o lo o mai le tupe pe o le donor la o le World Bank ia ma le Asian Development Bank. Ia iai ni tanga te le ngata o le experience ai whapena fo i o na mausalini a lato tupe tu tonu o lato accounts a company ne e guarantee ai. Mamauti no ai ele alu pe whapena fo i o na motu le ngā ruenga. A o le ua uma mai tupe ale whare tupe na mai e whaatino ai. O le a la le mea o le atua iai. O le rawinga la i lau whiunga le minsta. E le ai lava se company kon kalate whai a wala Samoa e iai se to inga tupe whapene te tonu o lato te ngā tupe. O sa o leo? Ia kon kalake iai ala to se leni. O ke tonga uia kai pe o kon kalake Rudia Arts. Ia whapenga fo i le kon kalake Arik. Ia matua fo i la Arik o le la kopen ke mwhaia o ngā iai se tūlanga whapena. Ia ai o isi kon kalake. Te ia tātou sa ta wafo le ngā ruenga lea. Aga o le alai i te ale arts. Ia o lai ngā whala ko ngā ruenga foi lea tātou ngā imlai marere. Ia peina o le tūlanga ngā wa lewa o ngā kaunga i lau kilo ai ka o mosa i mai pea mka po i mai ka kua kungu. Ia o lea lava e tau mawhai se awala. Ina ia le ngate whamanu ia ina ai ia tātou kon karak Samoa. Ia ka mawhai foi le ka o fiofi ngei le se rengi mo ka ko o warka ko kamawai. Madila. Whabata, le ase tau whaelo fionga le vinsta ai malilie ia le kapeneta ma whai se whainga whaingo fie ai le amai o se tupe bai le malo e ma whai ona guarantee ai ia ngā ruenga ia mō tātou kon ka late whaaloto i whale e ma whai ona maua se fsoswani mo i latou. Ai loa ai la e whale tupe te tele lea. The government is behind this move. Paftai e o le vaenga tonu lava na o lo tam whai e au nei ia marau fo i sector. E anga ia toi se mātou tārsanga i le whainga malo i ka peneta mal whainga malo. Pere o te tau ona sila e se tūre na. Pe le maua mai se la tō guarantee le i afsosoani e tātou kon karati. O le ala e fuafua e avatu i se tārsanga. Malo whaftai. O no lo fai motu i le tātalandoanga ai tā ua tele le whafunga mai le atino. Peneta, o le taimina nei sa vea. O le a foi ua. Ia. O le ua makua momusu mai o le malo e whainge me o le guarantee. Ia le whaka umaku ia le kako le ia le si foi whale kong kere Samoa Airways le fia ngā safi ngā wai fo inge guarantee. Ia. Ja, sound op ja. Guarantee la verka i fia será milion. Ja, fa penga foi ia le tulanga o le foi fa kwa umaku le si guarantee le nga fa mai le nga mai o le IPC. Ja, ele o ia se la ngona foi le terminei le tulanga na o se tulanga ma fai ona fai. Fai ona so ia tato malo. Au le si fo ila vaenga sa avatua i ele tu o lalo i tātou kon karate. Pere mawhai o na i se lato whai pāanga masesi kampangi
malolosi ngai New Zealand. E fai paanga i tulanga whapea. Ia makuri ai le lātou work experience. Awai o le tulanga tonuana sa whakingo, sa makai o whakingo out construction. Ia le lako fo i whai ngā paanga ma company mai New Zealand. O ngā ranga a makai ro o ngā whau mai lako. Ia mamaua ia lako se rengi maalu e loko kasinga o lako e o mateminge. Ao se awala e kalawhea ngai ma sosoange. O whea o ia ile company sa sosoange il fausio a wala ile tilo tau sanga wa PPC amalau vivilme o le SPDC o le SPD o whea o molo au ile na company. O ke whamaru sa vea i nes whawhesi. Masalo la kakea o ngā whakasi kolisi a wale isi company SPDC. Awa so se mea tau tio o lo iai ale na company sa fiso soani le whaingo awala. Ale la wa o fasili atu nea o efe mai. Ala kakea o ngā whakasi au kare ropo fe o so sora iai mas senior company. Le. Ona o leo te loa i le whono tā ua e te anga i ai a le kabineta malau tau vāenga fo i le so. Le... Mai aso na sei mawai atu nei, sa au whaalongolongo i le la utu atu nei. I le mata upu leo le toi whausia ina o le meo le maketi lona no whanga tuai sa iai. Na whatala no mai ai e le urungali i le nā mai Sydney. Ia... Tula e pamalona whiringalo, sa whaali ai le mae a o le tau ina ma awa vau. Mo ve mai, e te tau o na o e whai le maketi tua i songi. Tu upea e whaavanga le mele na e whai e whai le malo, a whai tau te whaia se mea ina. Lau o whionga le minsta, ma le tumai tai palamia, ma le kapeneta, ma le whainga malo. E tau nu o tulo i te tonu, e se teimila ta mai, ka lepe o mai lalo, ia whale na. Ala so tali nunga i lea, toi ngā saunoanga whapea. Ua whao ngā ai le upu mai ma leo tele le to ina i lona awa vau. E tau nu watu ka lepe mai lalo mea tau te whaia. Ia, o kere oi ropo le ara so ka ngu mai e. Alea. Ai, ia lava pare fo ima lava ongo sai, ia le mamalo le tātou atu. Ia la. O le tūlanga lava na ua iai, ia sia ua o ne vai tau. Ua maua le mea foi le ua whaakau kalangia. Ai, ilanga ia ngā mai tau. Anga whapela i whaingo le makeki da. O le nga mai le sosoangi a New Zealand ia o kere ro pe sala ko ke enga le kupe kere le la le ko mai New Zealand au mai au ar kupe nga se furu mon kupu milionga nga sa ka sosoangi mai ai ia de nga kai me o la ko a sosoangi mai New Zealand ia pe kai pe fo linga le manga o kere ai ia le aula le ke akungi ai manga nga oe au mai le se furu mon kupu milionga mai ka ko ACC le ki pe ia ka ko kupe al mamalo le tunu e fa wai le ia makeki le ko songi ia asa veo ki ro le ia le camingo me ia awa afa pe o se kupe le mai i donors for le po so ngi sila po Australia. Ele o que le lo malos ele o que le lo malos si foi le que kango sui foi le mea pe very foi le mea ele o la lo malos i kupe ia au mai so soan ai a failo kupe ka ko malo o ngala e o el malos pero po kai mai kau mai do wingo la ia mau le o le ala le e fai mai ele manga o e whaaku se makeki i longa ulang kuai. Ai o le ua u sa vea. Mari. E le kari ia, mankua foi la. O au le iai le vava ainga o le polo keki a koa le whamakangofi e ingo kaulanga. Ma o au foi la le iai le kulanga o le town planning. Mari. Oi.
O le la sa kau fuafua iai fai bai fuafua iai se fale fo ngā fale se furu ea. E fai ele mea ka o le stock exchange. Ke vai le mea wo o iai ngai mafofau. Ea ula koroia, ea, ku ngā miki e se ave valu pela ko miki makakau ifo vaku whafonga ngai polo e whawhiu ke isi. Eo e whawhiu wai mangai mea whapenga, ki pe maseang yang. Ai whaude ma ke ki le mea e kala whea ngai. Manga kua foila, o le ua piko mai kua ia le whare whonga whare ongo foila le tati. Le whaasolo aku la lau sila sa vea i alaku i o le ACP, no pifa, whaasolo kua. Ua maulu no ngā whare. A whaila e kangaka le plan o ko kongo le kaulanga skangaka fo i lea wa aku ale whaafonga le atunu o le whaelua i ama avele lunga mafau. E ngake le koe piu ringa se whale i luma i fo. E mawalunga koe whale i kua wa o le view sami inga i makangofia kaula. O le mea foi la le sa au mai foi le kua lalo sa kalangoa foi. Pe fonga whale fia le whale. Ia ngā wakore mako kua lalo mali mako mkangali. Le ai e kasia auange isiri foi lunga mawhale la le ua piko i kua. E pe ngā mako folo foi e ngai plan foi mai whapenga whaingo planning a New Zealand. Ale mele ngā o whaasoro a koa lea la ua o whaakasi ei wharekari malo ma whare sama isi mau mea uma. E rei I whaia se mea whapenga. E rei se town planning a whaia. E pe o le kuranga ngā ai o le mea ia sa vere ma ke ki le ua fuafua i ei le mista o le sala o le MPE ia po le emisio. Ia. A kongo e umai, ia ngoko wa fio mai le ko sila i kuranga ma ke ki le. Sau vava i le nā will release mai le digital for le model o le marketi. Ele ngata I le ao, o le mea whaatale pasi, o no fuanga I tutonu e whai whaatau, a mai se fo I la I le po. Ua taipe I fo ringa mai o se whale whaatali pase se fo I lea I se malai valele. Ai manai o tele I le vava ai, ia ma le tatalo fo I na ia. Manuia fuanga le malo, ma whaatino lea, moe. Ta se e mai le vaenga lea, lau whianga le minsta, o le tulanga o ta vale, o le mtanga luenga o whela ua inga I lunga le. O le ale, tausanga lea o lo ngata I nei le whaatanga ina o ta vale, taunu wantu I tono le tātu o tunu, ma whaatanga ina I le tātu o tunu, pe iai seisi, a wala mwhai ai ona toe whaailo ma whaapa u te isifo I a tausanga ma le matua o le ta'wale taunu atu. Lea se saunanga lau fio. Ea, le I omia tu nei pe o masalo po ua atoa nei le tolu vai aso talu ona toe whaia ia le whainga whaavai fōu le ua whaia le tātou whainga malo. E le tūlanga lama ia o le mea lama lea e turi matai. Ina ia o ngā tasi ia tina e ie whaianga I tua le mamalo le tunu. I le mea vale o kolo ke 10 milionga ta la amatulang whapena. Ia male tu ai ngā fsoswane le malo e una iai. E una iai ia tina e nei. Ia le kau keiro uma. E le mawhai o ngā unga I sawa vali vo I le I uka I maumanga. E mana o mia ta vale whaunga ai. O lea lana I le suinga lea ua avatu nei, wa o le pe o le whainga whaavai le I le teimi nei. E se fulu tausanga I tua tu le tausanga lana nei. Ia ona I rola I o le fuafuanga, o le a whaalua se fulu kausanga I kua. Lea la ua I nei teimi nei, ua lua se fulu tausanga I tua atu. Ta avale la I ka avale a foi whaunga I a inga se fulu kausanga. A o kua kula I lesi se fulu whaupopo. O piki apu, o forward drives. E whaonga lai mo tātou polo keki ia wā ngā ia le tele o la whanga mai tu malo. E le toila langa ina o le vao ma tu langa whapena ina ia turi matai se tātou export. E pe o le whainga le nā o lea e ngā ruru e whaatasi lava mātou. E le whape e pe e alo a ngā le mista o whatoanga ia matu leilanga langa ia pitola au. Ai au foila ia matou o ngā mako ku lei whakasi. Ia le whako so soangi.
Awa pe o mesa ia o I palau e anu al sifuru kausa. Tua mai. Ia. Patua foi e whavarewarea kere me va kurou ia lo ngutu maleafi. O palau e mai roa ave la lola au e le feo I lungan ka vale. Ale sa whai e asa furu kausa. O lea la ua iei le tūlanga na, o le tūlanga la le na, e o foi ka vale piki apu left-hand drive. O le foi whaakanga mai ko kongu le whaingo mea ia. Inga ia whaingo fie o ngā maua maingi piki apu. A le ngisio kako a inga o le foi whainga ruenga alo mo whanau I le kampangi stakis I kukuila. Marielo. Ia, e pe o le kūlanga le ngā o le sa whaaka aki e le whainga whaavai fōu ngei. Ia ma o le ua kako wanga. Ia I lor taimige. Ia marisia mea. E le kakaua, ia o sengi la kou le kako ave ma members o le WTO. Ai o mai koe whai mea ia kike e ai. O le mea le ua mako wa mai ngai mako. Ia ka ua lava le kūlanga o whenga inga mea whapenga inga ia muri ka ia umai ai. Ia pe kai pe o WTO. Ia, o ngā la ua ia le kūlanga ngā le kakala mai o ka avare left hand drive. Ia ngā bai ala ia whai maumanga o le sia mea. O isi ka avale ia sa whaakanga o le aiku mau vaenga ngā. E whaakanga ngisi o ka avale kua. Wa wala mo meo aki ngā empis ngisi. Ai mai se ape o ka avale whorele whai road construction spera penga. Maria. Ia, e kanga fo lori wha penga. Awa, o mele o te tau whasiringi a ila o whionga le minsta wha malo tu o lava whau. Awa o lea iai ta vale o le lua afe, ma le tolu lua afe, ma le lima, ma le ono fitu, o ta vale le lei a o loli a o ngā tele whea ei o tātou maunga ba a wala ngā lua e uta. Leo te whaafetai e tuai I le whaatofala inga lau o whionga le minstau na tanga luanga le lau o tu lei I tua I a lua sfuru tau sanga le matua o loli le leina walanga o le siaki fo I lava insinia ma I lātou a o le I tu inatu se ia se ta vale lunga o le awala ia po lunga fo I o le vaa mo tātou whaafetai tele lau o whionga o se wha ma a venga fo le o a whea lai a matai lo o nalo ia le tula fo le whaingi wha vai fo le o le waka ko a makar keminge o tātou a matai o ua pea lua whe mali tolu ngā ua o atu a ngai ai ai o ka vale a fo I lea kala whea ngai for special purposes kai peira o ka vale loli ki kele mai whai kong kala ke awala matulanga whanga leo I la se whaatulanga ngau kausanga ma pauale mea o le lei ia comply mo mea o kula fongo o le environment I ngā fo ia kungu eo ngā mai le whai ia ngā ruenga eo fo mo peo lori fo ka mai Aina fo ia fai mai pese mo pa ice cream fo le aru koe le koe bai pusa isa ia kanga fo ngā mea Maria lava ia o le pulanga ngai se tau ma whainga lau a whionga le minsta wa o te lo fo I le discretionary a le minsta o tupe maua le atunu umatiu te lunga le wafu a o le se tau ma whainga lau a whionga le minsta amala mtanga luenga ina ia wha ma a venga te isi I le tau o le avatu o le ta'vale awa ua matua polonga Samoa matangata I le tau o containers tau o ta'vale I le tau nu watu le wafu a o le tiu te fo I la tau e ave I tua o le taimi nei o ngā ua se koe whaasa o bai au se taimi pa ai peia o ngā ua koru pasenge po ua le ai se kiu ki o ka wale ia piki apu se taimi o na toi whaasa o tula I o tūlanga ngā ai peia lo ke mga kua o le o koe ia se kiu ke o piki apu e mai ave whaima manga ai vangana ai sa vea le tūlanga o le kau I o le whela ua inga o ka awale lunga o vaa. E le ai la se ka kou a malo si anga foi le mo meo shipping companies. O le ala foi la na o le sa kou le lava e ku le ia kuai ma whanga solo lava le sila tato malo I se ka kou lava vaa. E a le foi la ua kou mawhai ak. Ia le whako a wheala mai ia le si vaenga ia le au whai kampangi vaa.
O le ua whai mai a whai se whesui a inga o roots inga o roots e o aiva. Inga ia palasi mai lalo le whai. Ea, o lea lau ke mo ke mai ka winga le vaenga ngasa vea. Langa le ua ke i mai le mea le au wale vanga ngofo ai le o e whai se mea e so swangi le tunu. Lea lau whaalongolongo mai o le a whai le vaa le malo. Ia le la wha kwa wha pēr mai o le afsui ia i roots e o aiva e inga ia palasi le freight to ka vale ia o mai kongo Samoa. Ai e iai la valo polenga. E la valo polenga le kulanga lea. E mawhainga fesu ia i roots ai o mai roa ia afloati o i fiki. Afloati konga. Ia rongo winga la e la fo mai le ka vale i masalo po le whama singa whakua o mai i. O lea lama lau ke mai ka winga kua le fesu ia inga lea. A whapea lava e le mawhai o ngala ko whai se fuafuanga peo ngai fisiringia i le freito ka vale. E whai lava le waa mara. Ia. Ma lo fa tai mo le mea tonu wana i lau fionga le vinsta leo o tala noa tuai. I se awala e whaatino ai lava le waa o le malo. Awa o i o le ata ina. Wa se sila iai? Por kalamele nei e tasi alo tu i o Samoa. E tasi pē ale whai te toa e a ngai uma iai. A e direct mai lava i au ki lani a ngai i Samoa. Sau sao mai Australia, Samoa. E le toi a whea solo isi atu nuu ia. A e pē o le nganga le nā, a lea leo na uwhai atu. A wai whailo lava se va o le atu nuu. Pē haia fo se va o le atu nuu e wha o ngā. Mō Samoa lava ia. O te loa e matua o ti e loa ni lama pele mata pule TV a ala wali i o le piwha lapa o ai nisi va e o mai le mele. Ia, o le mele na e o iai. O le mea ngai o iai pe a wha pe a e whai mai le lako suinga lea. Ai le wha maria inga lava i a le mea o fingalo e malo. Ma wha maria inga i le mamalo le tunu. So si tangata o Samoa. Awa a olo inde o nga ai fa pe fai mai le mata upu le ai pe o se mea foi le nga ka mo fa moe mai ai ia ngei male mato mtanga wenga o le fu inga se va ia o nga ia lo le ia turanga na ele ngata o le au mai o le va ale tunu male fai o tu la fongo e gateway ia le ia kanga wenga le iso o so se freight e o mai kongo Samoa. Ia o ngara e siri la ko fai o se mea e fia Yesu. Ia o le mea ia o le fai a kura o le mea lea. Ia o ngā pape ngā lo lea o ngā mawai. Tai le matala o lau fionga i mata upu whapenei awa o le tātou o tunu e se le tausi a tunu le alo lo fatu i ainga lo fatu awa o nā mea umalava o le sao fo i le nā o Samoa i lona atina e o le tātou tunu. Ono le tātai, ni 5 minute i o to toe, ai au te leitu ua o e te fio. Se i tawa whai mai, i le whailo inga muli lea lona lua, Samoa ua atoa Samoa. I lona tā ua, nai mea te au maia se lua pe tolu ua tā ua i tele mao leo le a whaatino ia whainga whaavae, ngā lue whaatasi ai ia tātou ma tuila manua, ia whapena fōi le tā hua tele lau whaalongolongo atu, o le ave i sa la whai ai lau tau whono, sila fōi lo tātou tunu i le motele i sa la whai o se mea tā hua i le vāvai. Man whaalalo i lau whiong. Tai sa vea, ia, pea ona o pea sa whai, fōi sa whamatalanga i nei a maftanga. Ia ma tātou so i tuila manu. Ma kua inga sa waru fo i maftanga ia mua ai le i kaungu mai kako whainga malo. Ia e pea fo i le sa i lawal tūlanga fo i umakara ngoa ia ka makua e mako ngofo i ke au ka api. O maftanga ia sa vea ma le whafonga le atunu ua le ngata i mafuta taitai. Ua mafuta foi le au ngā rurue i so se mta ngā ruen. Ma o ila i tangata a ngā rurue ia. O la tōre whaatinoa ngā ruenga. Ua loto i foi ma la tō tono fontanga ia. Ia,
o le vaenga mangai anga le wai ai I o pe ia o le o kako wai kasi le fa kwa sa o le upu foi le o kako e tasi e o nisi vaenga la pe ona i fo ia se fuanga o le ua amatane o nga faiti tulanga foi kako visa pe mita o mai ia o tu tatu tuila fa penga foi le ngai mo tu tuila o le o kamu fai foi le pe fiku pe sfufa haso o pe mita e le koe feng pe mika ale o so lunga al vale le mal ia ele ngata fo nga o tulanga fo I o fata wa inga e tato va ia o manga ia fo ia tulanga le progress la wa ia o a faso sol manuia e la tulanga fo ile ia matou ia le matou a inga al matou seka e meto mlai vale le o le taimi nei o le ua control tu lava ka e tato control tau e fale olo I al mlai vale tuila 24 hours wale ko I ngi traffic controllers tu tuila taimi nei ma wa close down fole la ko tower ia ale ua faonga le tato tower ma tato o fai ngā luenga e fai atua ngā luenga le mo ka ko uso foi tu tuila ia o le foi e lusul fai ku la le ka e foi le drop mai nga ka ko sing e foi le ia nga yo ka ko so ia le foi nga ku pe fa popo mo o ka ko foi ka ko malo ia e ta wala mai I le tato o nanga air traffic controllers ia ma le tu wala le tulanga la ia o le ua male mango o isi mau me o le fo ua o tutuila la e ile la to officer foi mo o matuale nei la voltulanga standard so e o inai ia la ia le nga e ka ko wa o ngai o kamala ia e fa penga foi la le tulanga o tamikia o ngai tutuila a e la ka me ki fie saila ia anga mai e ka ko marine school le ia aveanga o ngai ia manga ia kulo e saila I lungo ba o loa mamos o mo meu cruising lines me va pena ia pe o le manga ia ngal maftanga sa ver I le tunanga le e manga ia au manga ia kilia ia e fe o lolo se ke kusinga mo mai e ngai uso lo maftai esele matongo fia fa fonga bai le tatu what to know o ai ia o lautou feilo inga male malo fou ia male alo fa wa ina umai tau watu le tele o tau sanga sa ia le tulanga e pa ela ile sila tu la e palanga fa sa mo ia o pa se e va ai maulalo ina te ta io na io tato uso le territory ma manu ma tuila fa pe o ia le tala no le kovana I mar senate o ia tala no ia Donald Trump o Bush po ai lava po Obama ai o la le ino pe ai fata va ina ia o tato uso ia e tato te ngalu e ai le vale I le ke mo le malo tele pe a fai tato te amana ia le vanu no fole na paule me io la to lo me e fai le va o le uso le la so tato dunga leva ile me ia o tala na sa nginga I tutono le maftanga mai aveale fa malo mal fa aftai fo ia au mai fa malo mal fa aftai fo ia al kovana ia mai se lava ia to ia la fiong al kovana mal to mai tai palmia a ole mako kengi le la lo mai mo ke mu solo ai o le ala mako ke fa longo ai I famtalanga ia kai pe ona I sa ro sa vea e le tulanga fo ile o le ai e fo ile e faiasi vai o le fata ia mal tulanga fo ile o le vai ile si e ui e moni le tulanga la ile va fenga ia o fainga malo ia e o lo tato motu yo ka ko uso yo ia kia inga mea e fai va fa le fata fa Samoa o ingala le e fafau mai ai ma fo mai ai vaenga ia ma ua makua kili ai o nga mafanga le mako mafkanga o nga la fo isi fia mai e tato so tuila manua e ma ko ke lo fai le mako va ire o kalangoa ngi pileskenge mangame o le mo kalangoa me o olo o ire sila kuma yo
Ia, e whapenga mea, ia, vai dana maanga, ia, so solo leo, ngai fofo. A leo te wawai atu nei. Awa o le fua e whai atu tuila ma manua, o mai la ia. Le ase la ngona i laua fionga ina ua uma o na tafa le tō whama le whina ngalo o le fio anga o whangali i. Lau fionga mi sta, sau no e whai lau mlewa alele ma, awa e tele mei o le atu lai mai nei, whai o le whai ngofio le atu ana i tuila, whai le whatau o mai tuila, whai le tanga polo i le malai whangali i, toi puna le walele koe alu, sau alu out i le avo i le Tustala Hotel, ma le Millennium, le Lava, uma ngai ingu ngai le pō, koe punga le walele le kai awaru le loku i kuila. Tau rei. O mawhauwhaunga uma nasa vea. Mai o ke whawhikai whai a le fioanga i whangari i a kulo lako pa i paurunga. I e whapenga whaunga o aku ngai kakala le a whoi le masingi veri maa whoi le fioanga i o i lauri. I aur kakalo whaunga ko inga. Tai. Ali, lau whionga miska, o mako nge kofu a inga ma taxi. Ale mo ke le lopo wheme au whakuku ai, a lea sa maa ngai a oi whangari, i whamole mora ka kala marika ko malai wari, wako ke pole kala ngai la so lufuru iwa nge o me. Ia lam. Nga le sa kere ngai ngā ruenga sa koe whale le ia ki le ingi se o fuwanga. Ia ai saore le ia. O le foi ka kalo fo nga ale malo ku kuila fa mole ka kala ia mle vale de mamau kele me anga i la ko ia ma fo nga sa vea o la ua kaiminge o lai pa o masingi o fangari kaiminge ia fai ka ko fo nga o ku ya me ka kala le sulu fuluiva ia ka ko mle vale ia ai sisi lo ka ko fu ai la so ai la so momo ia wai le sa ranga i lau whionga le mista e momori aktoi le whaafitai ta oui ai ma ta walunga le ta talanranga i le so ma le ta whino inga ia au whaafonga Samoa o le tala ma le anganga whaalalo ia manuia o whaiva manuia lau soifua ia pui ai so stemi sao no ia Paftai mo le avanoa ia e le toi tere se tala o leo ua manino ni se o vaenga sa sinia fo i e lau whionga ia ai o se mori mau fo ima se whaafonga tāpua i e malo tātou atunu. Ia inisi fo i o vaenga o lo fia manino i le lātou whaafonga. O ngā ua kele na mau kala whelava sa i solo i ngai mau mea e angi solo i ngāre ngapi kongu. I mako kongo lalo langi ngai mea. Ia ai o le tūlanga le nā o lo ia ia le tātou atina e ma tātou whainga malo ma tūlanga uma. O lo so solo le nei lava mea uma o wakia ia pola ia moku kua pe fa di ma pola moku ai pe ai fa kingo lava mako ngā ruenga ia ma tūlanga uma ia o te muna tu foi ia vengai kai me va koi foi lau fa malo e lau fionga ia ma le polenga foi o ta kolikio mauan ia vangoa ka ki fa soa i mata upu ia warsira fio ta tu tunu ia ai fa maruru aku ma fa kuro aku ola ko alo ko fa ilo ko nga fa ide le uma ko ai fa manuia le tua i lau fionga fa manuia le tua ya Samoa ma lau fa saunga ia manguia le asa patita ya umalo lo le lo fole tua fa tai alo fa tele fa soifua ia lau fionga ia manuia tele le nei e fafi soifua ia e na